Kublai PY iba peja kanika video te sai sempat ngene peja report kap dai menta ka khatwai trik jemang arcara pho kani ka dai kamap jongkari India hangni ha kamap jongkari India ki peni light li ki rong kata karong light blue karong puthu bat ka wai karong sau ka bamut ba ki jala ki ba syakta hau ni COVID-19 karong light blue ka bamut ba ya uni unong pang COVID-19 kila shift syakwai pat ka jala nang ta kani karong tu lane karong balong kum kadepei kapen iba kajala kadang lain na kajing syakta jong uniu COVID-19 te hangni ngin ya pe ya kita ki jala kat kum ka report na katnat ka koi ka khya jong ka sarkar India lai thu ba ka Maharashtra ka de ka wei na ki jala ka bla syakta jor ba haun COVID-19 haba kibri ki bayo ya kani ka jingpang menta kila poi syaka arpo hajar shispa hanya puai ngut na po Gujarat Prahajar Shispa kandai saungut napo Tamil Nadu Nyau Hajar Arspa saungut napo Delhi Henru Hajar kandai spa arpulai ngut napo Rajasthan Lai Hajar Praspa kat saungut napo Madhya Pradesh Lai Hajar Henru spa kat saungut napo Uttar Pradesh Lai Hajar Sauspa Henru penyaungut napo Andhra Pradesh Shi Hajar kandai spa prapungut napo West Bengal Shi Hajar kandai spa live kandai ngut napo Punjab Shi Hajar Praspa arpulai ngut napo Telangana Shi Hajar Shispa kandai penrengut napo Jammu and Kashmir Praspa repuai ngut napo Karnataka Praspa sapu prangut napo Bihar Hendruspa kandai penrengut napo Haryana Henyospa laingut napo Odisha Laispa Henyau napo Chandigarh Shispa rep kandai napo Jharkhand Shispa san punyau napo Uttarakhand henre prangut te ladangi khanlang baro kibriu kibayo yakan kajingpang napo kijala bat kidelan nong kibaha papo kari India menta kela kot cheka henre punyau hajar Shispa san pu arngut kiblang don hapdeng kajing sya sumar lani aktif kis sau hajar ar khandai ngut te habangi pet kum kanika report kibriu kibayo ya kani ka jingpang hapo kari India kikiu kumba sau hajar arspa khatlai ngut bat ki bayap khandai phonyongut tang hapo ka arp sau kanta bat menta kari India kal don haka kerdan ka bakhat sau haka jingsyak ta jong uni COVID-19 haba yunu jor bat ki waikiri ki badon hakeleng jong ka perthei ki blak khlano baro kilong ar hajar arspa drungut bat ki blak koi ar pho hajar khandai spa khat nyongut te kato katne ki jala ki bala bun ki bakoi na ka jing syakta jong uni COVID-19 ki long kumni harum Kerala Chhattisgarh Himachal Pradesh Assam Meghalaya bat ki bala like 100% na ka jing syakta jong uni COVID-19 kita ki long Goa Manipur Mizoram Arunachal Pradesh Andaman and Nicobar Island te kandiat ngin pai ki jala ki badon hapo North East India kat kum ki khubor na po Assam le thu baka Assam kadon hakajing namarba palat yaka lai hajar ngut ki kali menin kasni kila rong syapo Assam klem dabut yakirul bakalap tha daka sarkar pat menta ki badon hapdeng kajing sya sumar lan aktif kes na po Assam kilong arpnyongut bat na Tripura Shispa sau prangut kan thup khan rungut ki BSF ki bdang shio menen kasngi napo Meghalaya arngut kibrang don hapling kajing sya sumar lani aktif kis tiladangi khanlang baro nakijala kibahap hapo North East India baro kilong Shispa nyopnyongut bat kini baro kidang don hapdeng kajing sya sumar te khandiat ngin ya phai syakari bamarjan bat ka Meghalaya kata kari Bangladesh baro kibayo ya kani kajing pang kilong khat sau hajar Hendruspa san phnyongut kiblak khatno arspa arp prangut bat bidang syok thamai praspa prapnyongut titang kini ki khobor ngin second biang selesai subscribe ya kani ka channel la dapi kwa penting susu khoblai shibun